bese sekhaya ngilalela Yeah. so uThixo wakhuluma-ke nami nabantu uma sebeyigcelela mfethu kuthiwa siyacela phela umsebenzi manje sesinukulalela emakhaya Yeah. so hayi kwangiphoqa ukuthi last year ngo-December ake ngihambe nge-studio so mbethi sekurekhodiwe i-album iphelele inama-track awu-12 sekusele ukuthi senze amakhupha abantu bawathole ikhona ithi ebumnandini ubumnandi bevangeli lensindiso isihloko sayo. Okay. Yes. Madoda iphethe wena mhlawumbe khona abantu abafeaturishile konakele manje ongathi sithi lezi umpethu ekuthiwa uza kwethu odume ngoSanele Ndlovu ocula le ngoma ethi umhla ka-Happiness idumile nje kakhulu bese uyena ngimfeaturishile uyi-vocalist yami uyangiculela khona because abantu kumele sibane into emnandi mfethu ibe no-music kungabi into ejwayelekile ya bese ngafeaturisha omunye umfana omncane nje ekuthiwa umfoka Mtungwa yes uThabana waMtungwa wenza inkondlo naye kube useli w'imbongi yabantu ilabo kanti ngibafeaturishile. Right, okay mfowethu isikhathi sami nje singenzela enye into 26 minutes after the hour of 2 o'clock manje isingenzela enye into mntaba mhlawumbe mfowethu sesiphetha nje ake sizwe nje kabanzi ukuthi mhlawumbe beside ke ukuthi uhaye inkondlo khona enye into ngabe imisebenzi esinza umphakathi engabe mhlawumbe uyayenza njengomuntu okuthiwa udokotela. Hey khambisana nejazi ebethu ngenza into eningi kakhulu ukhuluma iqiniso ngenza into eningi kakhulu I am a founder of Asubafihla Ngezizotha organization la ekuyinhlangano yami yasungulwa yimina nje eminyakeni eminingi edlule kwathi kushoniwe ekhaya singawudlali masingcwabisane kwadinga ukuthi isidumbu somuntu wasekhaya siye kaMbombela ila engaqala khona ngavula ingqondo ukuthi no yazi lento uzothothi ayenzeki la ekhaya kuphela nakweminye imizi yenzeka there's abantu othothi abanayo imali yokuthi bayidlalela masingcwabisane so into esiyenza sile organization sithatha imali yethu siyokhokha ngaphansi kwamasingcwabisane thizeni sibakhokhela lawo nto siyikhapha imndeni njengamanje Asubafihla Ngezizotha organization yami sikhava abantu abawu-56 endaweni yaseHopewell engihlala khona naseMbali yes bakhave thina sibadlela umasingcwabisane kuyothi nje sekushona kulo mndeni umngcwabo siyowuphatha thina nje uhlonipheke bese kuba iwasemazulwini entertainment ngiphinde-ke nami kwezokusakaza ngeke ngisisho isiteshi angivumelekile so ngenza into eyiningi mfethu ngingabala kushone ilanga okay asibhale ngaleli ke mfethu lokuthi mhlawumbe ke umyalezo ongawunikeza umuntu osaqalayo ufisane naye ukuthi ke ngelila ngabe nezinto eziningi njenganawe nejazi lobudokotela mfethu ngeyiphi nje advice ongamnikeza yona mfethu into engingayisho especially kubantu abasha abawuza kwethu abanama-talent mhlawumbe singakhulumi owenza inkondlo kuphela wonke umuntu one-talent into yakho ayiqale kuwena zithembe wena nongathiwa ekhaba kunikeza isupport mina ngithembe ngiqala inkondlo ekhaya kwathiwa ikhona into engiyenzayo ngimosha imali kodwa ngathi ngiyayifuna lento engizoyenza mina uqale uyithembe wena ukholele kuwena before umuntu ongaphandle akholele kuwena usebenze ngokuyikhandla mina mfethu into engisebenzelayo nje umuntu omusha olapha ekhaya ulalele njengamanje ayikho into emnandi njengoba uhlupho danki mfethu ayikho into emnandi njengoba uhlupho yabo bengakakuhlebi umuntu omusha bethi ayi uDanki unesicefe nala uyena kube siyathuthuka nala uyena futhi ayisho ukuthi bengakuhlebi usungakenzi lutho mina ngikholeka leyo nto leyo umuntu omusha onento ofisa ukuyenza lapha ekhaya uma bengakuhlebi yazi ukuthi akakenzi lutho abakuhlebe kuyimasibonto ususebenzile mfowethu mabefisa ke ukuthola mntakababa bakuthola kanjani mfethu abantu abafisa ukungithola ngikhona ku-Facebook bathi-ke uNdondozi Yamlandela Phetha Ndondozi Yamlandela Phetha so ziyangilandela indondo bese-ke enambeni yami ka-WhatsApp ngiyatholala nakhona ithi 060 399 9049 060 399 9049 ngiphinde ngibe nepage ngiyacela nje balaleli lapha emakhaya silakheni ipage la Ntatheli lithi Dr. Ntatheli wasemazulwini. Yes mfowethu ake sivaleke inkondlo yokugcina mntakababa kulo 2 minutes osele sishaye nje yokugcina sibonke usivalelisa ngani kwenzela basikhumbule mfowethu sikubize ngelilanga ubuye. Alright mfethu mhlambe sengibalelisa angibonge ithuba engitholile emsakazweni siyathuthuka FM kusekhaya ke la uthanda ungathandi ngiyobuya mphathi la ukhona lalela so mfethu inkondlo engizoyisho ithi udlala ngegeja kuziliwe ithi uma umuntu wesilisa ethi uyakuthanda ningashadile usuke namanga usuke nqena ukutshela ukuthi ucela ukulala nawe ke uma uyisula uzovula la uvale la ukhohle ukuvala la uvule la thina abafana siyafana sinamanga angabazi yazona ukabazi abafana uma bengakakubeka izibazi bakuphathiswa kwezikhali zamantungwa kanti futhi abakubisi ngozamantungwa kodwa bakubisa ngohani engani basuke begaqele kulesibasi kayihlo le ngoma kayihlo bazoyikhipha ihlo la lizogcina lingasaboni kanti ke futhi nathi sogcina sikasaboni ukuthi
uyisi noma uyisalukwazi ungasakwazi nokuhamba kahle sisters abafana bongomalala bephenduka uyabona njengoba sesijuliswa ukuthi ulaliphenduka ezimotweni zabo agitshelwa mahhala wena uyahlala abafana basazogoba ngiyakutshela qhubeka-ke nokudla imali yabo maqedana ujabulethi bakufaka uMcDonald's bakuthengele amabhega bese bekulutha ngamaphitha bakuthela ukuthi ugcina usubani kanjalo bazolokhu bekutshela ukuthi umuhle nakho lokhu moyezela sengathi awuzazi bese bekuthatha isokethatha lasemthatha bakise cinema bafike babukisa amamuvu aphele phathi nobusuku phoqele ukuthi ungasakolala kini ufike osomethe usubethe imithi usuca ngikhipha lenganoba imithi iyobe ingenacala kanti uyafuna abazali bakho bengenacala uma sebexosha kini kuyobe sechaza ukuthi usudlulela ukubalalela ukubalekile kumele ukwazi-ke ukule mhlabeni ekho into yamahala ngakho noma ngalokhu utsayela abangani bakho ngokuthi wena isiqomaqomane esimadudazi sifumbathisa imali uyidle uyidlisise kodwa ngifuna usise uyabonga ingathi ujabulethi imali abafana uyidla uyidlalisi bona basuke bejabulethi umzimba wakho bawudla bawudlikise kanti yona ubuhlungu ukuthi imali abo yayidla iphela bese beyosebenza enye kanti bona umzimba wakho bawudla uncipha ugcina usungangothe usula ngohlangothi usuzinwaya ngothe usuzondolozela ngothi usuyiswa kongoti usuyiswa usuqhutshwa ngebhala usumboswe ngengubo impilo isikwenza isiko sengubo usuxegwa nayo izingubo sekuyizingubo ezigqoke yona idla ngekhetshaziliwa inkosi yami yabo kulo mqiqo oqhiqayo usazokhala umzuzu njengewashi ngakho yiba washi ngovula umqondo wakho ufunde izincwadi zakho ukuze wenze umnyakazo nakanjani empilweni yophumelela ngokuvala uvule la ngizothi kuwena zazi. Right Dr. Ntatheli wasemazulwini futhi siyabonga sifisela ukuhle kodwa mntwana Ngiyabonga nje kakhulu mfethu ngiyabonga ukuthi xa kubusise danke bhuti FM 97.6 Isathuzuka FM isupporta ibebhekene nezwe lonke wethu Hey.